به نخنده بچه نکدر برامدگیم؟ یا باید گپی خوش رو ترک نیشه اینی مدروی کو؟ اگر که محوریبا برویان همی شهر شوید که مسابقه دا غالب برویان غالب البته میدونم که همه حبیب می نیسونن چوکین این برنامه توپ 10 و امروز ما شما رو با 10 تا مش زن شناس میکنیم که همه رقیبا و ورزشگرای و میترسن رفته بدنی همه را ترس فرو میگیره وقتی که این ورزشگرا میبینن کوین رندلمن یا انیخترش وحشی کوین از همه با قوتترین و تیزترین مشزن در وزن کلان میباشد او در محوریبه با فیودر وحشیگی خود را نشان داد و فیودر را با مشهورترین سوفلکس در تاریخ MMA شکست داد که کم مونده بود که گردن فیودر شکند برای او مهم نیست عاقبت محوریبه باید هر دفعه یک تریک نو را نشان دهد و هیچ دلش بر رقیبانش نمیسوزد برای همین کوین رندلمن را با تخلص وحشی میشناسند در جای نهم ورزشگری مرد نیست این ورزشگر تا او درجه را نترسه که نه مرد و نه زن میترسه یگانه زن در این توپ کریس سایبورگ از چمپیونی چند کراتای جهان نه تنها زنها بلکه مردها نیز میترسند اگر که شما گوید که تو زن کلان از زنک میترسه پس به شما توصیه میدیم که محاربه های کریس سایبورگ را تماشا کنید وقتی که کریس محاربه میبراید برای او غالب برآمدن کم است مقصد او شکست دادن رقیب میباشد که دیگر امیدی محاربه کردن رو عموما نکند تکنیکای سایبورگ تا اون درجه عالی است که در محاربه ها قریب که به رقیبش اجازه مشزنی نمیدهد برحمی سایبورگ تا اون درجه آوازه است که رقیبانش پیش از با او روبرو شدن 10 بار نه 100 بار فکر میکنند شما اگر با کریس یک به یک مانده چی کار میکردید؟ اسب واگن استروید چی تخلص های نموندگیانی ورزشگره الیستر اووریم در جای 8 در UFC ورزشگرانی هستند که بدن آنها در حقیقت دهشت آور است اما اووریم آدمی بود که بدن خود را بر ضد رقیبان استفاده می‌برد البته برای دارای چنین بدن شدن استروید بسیار استفاده برده است اما هنگامی که از او میپرسیدند او میگفت من گوشت اسب میخورم از همین جا او را یا اسب و یا واگن استروید نامانده‌اند البته بالاخره هم استروید استعمال کردن او را فهمیدند و به او دیگر اجازه ندادند که استروید استفاده نماید بالاخره الیستر روز تا روز از بدن 10 مرده خود ماند و وزنش را از دست داد این ورزشگر همتون دوست می‌داریم نه اونقدر وزن کلان داره ولیکن رقیباش ایو اجل بورین میترسند عقاب حبیب نورمگامد عقاب یکی از مشهورترین و موفقترین ورزشگر در وزن سبک به حساب می رود. او نظر به دیگران پیش از محاربه رقیبانش را حرکتی ترساندن نمی کند بلکه در خود محاربه وقتی که در زیر دستی او رقیب افتید او به ایست در سر روی او می زند و این تا اون دم دوام می دهد که حبیب دلش نسوزد و رقیبش را بوغی نکند او در وزن خود همه را یک تا به یک تا شکست داد از گلیسن سر کرده تا ادسون و مگریگور دستی او همه را مغلوب کرد و اثبات کرد که او شکست ناپذیر است در وزن سبک از او همه ورزشگران میترسند اما بجز یک نفر اگر که یافتید این ورزشگر کیست در کامنتاری نامش رو با رقم های خود نویسید و ما به شما 10 سومانی میگذارونیم اگر این ورزشگر MMA مسابقه برویه رقیبش شاید که غالب شود ولیکن سالمش نمیمونه روبی لاولر در جای ششم ورزشگر قرار دارد که با او تخلص بیرحم دادند باری آخر بیرحمی روبی را در خود بین اسکرین حس کرده است بین البته غالب برآمد ولیکن لاولر قریب مونده بود که بین را با ضربه های خود زنده به گور کند اگر که مغلوب شدن او این نمود باشد غالب برآمدنش چگونه است در یکی از محاربه ها او با ملوین منخوف رقیبش با ضربه سخت قریب مونده بود که پای لاولر را میشکست اما در خود همان لحظه او توانست با یک مشت خود دهان ملوین را شکند و با همین محاربه را به انجام رساند او همه وقت آخر می رود و در راوندهای آخر نیز مانده نمی شود همه رقیبای ورزشگر یا قبرغشون شکستگی یا دستاشون شکستگی یا که عموما مردگی
рамеро аз ҳама калонтарин варзишгар дар UFC ба ҳисоб рафта. ӯ ягона варзишгарест ки ҳангоми рақибонаш ӯро мебинанд роҳи гурез мекобанд. исботи ин суханони ман дар он аст ки Даррен Тил, яке аз варзишгари дигари UFC дар вазни миёна ҳамаро ба муҳориба даъват мекунад. як рӯз дар инстаграми худ рамероро ба муҳориба даъват кард, валекин як рӯз нагузашта узр пурсиду. гуфт ки ман маст будам ва ин як шӯхӣ аст. ҳамаи рақибони рамеро метавонанд тасдиқ кунанд ки бо рамеро хубаш рӯбарӯ нашавӣ. ӯ даҳони Рокхолдро майда карда буд, чашми Вайдман кафид. барои ҳамин вақте ки рамеро касеро як ба як даъват мекунад, ҳама дасти ман неву дасти Даррен Тил гуфта немегӯянд. Ма танҳо ду калима гап гуфта метавонам дар бораи мушзан. Вандерлей Силва бераҳм. тахаллуси Вандерлей Силва қотили табарбадаст мебошад. боз чӣ гӯям дар борааш? барои шумо кам аст? хуб, давом медиҳем. Силва вақте ки муҳориба мебарояд, мисли дигар варзишгарон доду фиғон ва ёдашном намекунад. ӯ хомӯшона ба рақиби худ менигараду бо дастонаш бозӣ мекунад. вақте ки рақибон оромии ӯро мебинанд, тарс тамоми бадани онҳоро фаро мегирад. пас он Силва онҳоро бо шатаву мушт то охири муҳориба мезанад. ӯ то он дараҷа ваҳшиёна мушт мезанад ки дар як муҳориба рақибаш Ҷексонро бо муштони худ то он дараҷа зад ки билохира мурд. беҳтар мешуд агар ки муҳорибаҳои ӯро дар интернет дарёфта тамошо кунед. бовар кунед, вақтатон ҷолиб мегузарад. Мирко Крокоп пеш дар мақомотҳои давлатии Амрико кор мекард, валекин муайян шуд ки ҷои ӯ MMA будай. Вандерлей Силва ҷанговари олиҷаноб аст, валекин дар яке аз муҳорибаҳо ӯ бо Крокоп рӯбарӯ шуд ки Силваро Крокоп шикаст дод. Крокоп як мошини барои одамкушӣ буда, ӯ мисли терминатор як ба як ҳама рақибонашро шикаст медод. бисёр вақт бо як зарбаи пои худ рақибонашро аз по мемонд ва ё умуман мекушт. ҳама дар вақти рӯбарӯ бо ӯ баромаданд аз он метарсиданд ки Крокоп бо пояш ба гардани онҳо назанад, чунки ин маънои онро дошт ки Крокоп ғолиб шуд ва ё охири роҳи зиндагии онҳост. Крокоп дар тӯли фаъолияти худ 27 маротиба рақибонашро бо ин роҳ нокаут кардааст ва то ҳозир яке аз варзишгарони даҳшатовартарин дар таърихи MMA ба ҳисоб меравад. дар ҷои дин варзишгаре қарор дора ки рост метавонад дунёро ид кунад. Фрэнсис Нгану. агар ки аз дигар варзишгарони ин то буда барои ким кадом корҳояшон метарсиданд, Нгану бо як шаклаш ҳамаро ба тарс меовард. ӯро ҳама ҳамчун бузургҷуса ва ё великан мешиносанд. танҳо дар ҳолати Нгануро дидан бо кор баробар кардан мумкин, чун Нгану намемонад касе ба ҷуз ӯ ғолиб барояд. ӯ дар MMA дар вазни калон баромад карда, дар миёни дигар варзишгарони ин вазн бештар даҳшатовар аст. ҳангоме ки варзишгаронро барои муҳориба баромадан бо ӯ даъват мекарданд, ҳамаи онҳо ҷуръати бо Нгану рӯбарӯ баромаданро намекарданд. онҳое ки бо ӯ мусобиқа мекарданд билохира ё маъюб мешуданд ва ё ки онҳоро то он дараҷа мезад ки шинохтан номумкин буд. инак расидем ба ҷои якум. одаме ки ҳамаи ӯ метарса, не ки ӯ ягон махлуқи зинда наметарсад. ҳатто ҳабибам Тони Фергюсон дар топи мо якум ҷуръа хид кард. Тони Фергюсон ин ягона варзишгари дар вазни сабук аст ки ҳеҷ кас ӯро ба мусобиқа даъват намекунад. мо танҳо якчанд ҳолати ӯро ба шумо хоҳем гуфт ва шумо худатон баҳозорӣ намоед. баъд аз муҳориба бо Тони бо суръатҳои рақибонаш метавон одамҳоро тарсонд. ӯ то он дараҷа Эдсон Барбозаро зад ки Эдсон дар хуни худ ғарқ шуд. Ҷош Томпсон, Доналд Сирон ва дигару дигар. валекин он гунае ки Петтисонро зад, Фергюсонро мебоист зиндонӣ кунанд. аммо ӯ боз мехост бо Ҳабиб рӯбарӯ барояд. аммо барои бо Тони рӯбарӯ баромадан бояд ки боварӣ доштӣ ту мағлуб мешавӣ. садагар ки ӯро аз по афтонӣ ӯ коре карда мебарояду ва туро зери муштҳои худ қарор медиҳад. Тони Фергюсонро ҳама бо тахаллуси мексиканский мясник ва ё ки қассоби мексикагӣ мешиносанд. инак бародаро мо ҳаракат кардем шуморо ақаллан бо 10 нафари беҳтарин варзишгароне ки мушзану шинос кунем. дар комментария нависоне ки кадоми инҳоро дӯст медоред ё ки умуман кадоми инҳоро мешиносед. албатта медонам ки ҳама ҳабиб менависонанд. бо барномаи нава интизор шавед. хайр.